Lobi brada nanga sisana ini abribi fu Jesus Christus. Meke gado kanada nanga frida de nanga unutide. Tide, wogodo ina buku fu Johannes. En tide, mi wani begin na vers 15. Pewe leisi abra akotoigi fu Johannes. Da mi wani taki wan tusani fu Johannes. A Johannes disi sawe taki fieng. Na awan sawe kai Johannes da dopumang. Ayu pewe leisi yaso aini Johannes chapter 1. Dan Johannes a dopumang abe abi balinen kaba. Johannes aben kobora fosi Jesus fuskin fasi. En ayu di sama no be sabi Jesus ete. Johannes be abi balinen. Abende wan preiki man, wan profeti. En abende wan bekend sama. Maar Jesus, sama no ben sabi Jesus ete. Da we leisi aini Johannes, chapter 1, vers 15. San Johannes ben taki fu Jesus. Johannes ben kontoigi Abraham, en abem bari taki. Disi de da suma, disi mi ben taki Abraham taki. Da suma disi de kom na mi baka, de na mi fesi. Bikasi abende fosi mi bende. Dan Johannes ataki fu Jesus. Ataki asama yaso, Jesus, na asama dimbe tagi yu, fueng. Taki wan sama ekong na mi baka. Johannes ben kon leki fosi wan. Nen fosi be preiki, nen fosi sama be sabi. Ataki wan sama ekong na mi baka. Di na mi fesi. En anga dati mi denki abe wan taigi sama taki. Amaya so alwasi akona mi baka. A hei momi. Adewa mo bigi sama momi. En aini a versa godofu taki. Bikasi abende fosi mi bende. Alwasi Johannes ben geboren fosi. Ataki Jesus bende fosi mi bende. En Jesus leki aman pikin fugado. Bende sensi da begin. Nanga tatagado. Da we leisi vers 16 nanga 17. En we alamala ben kisi da furu fu hem. Nanga kanada tapu kanada. Bikasi da wet ben koma po fu Moses. Ma kanada nanga waarheid ben koma po fu Jesus Christus. Dan taki yaso in vers 16. Taki. En we alamala ben kisi da furu fu hem. Dan fawi kan fu stan taki u kisi a furu fu Jesus Christus. Wankang, i kan fu wankang nanga wata. En da we kan dringi fu dati, fu a wata sang furu akang. En uit a furu fu Jesus, we alamala fende. Sa we fende. En Johannes 1 vers 4 ataki na hem ini libi bende. En da libi bende da leti fu libi suma. Aini Jesus ufende libi ufende leti. Aini Johannes 1 vers 12 ataki. Ma ala dem disi ben teki hem. Na dem abengi krakti fu trompikin fugado. Dem disi de bribi na hem nem. Aini Jesus ufende krakti fu trompikin fugado. Maini vers 16. Ataki wantasani. Dus a begin ataki en we alamala ben kisi da furu fu hem. Nanga kanada tapu kanada. Aini Jesus Christus ufende kanada. En yaso ataki wan so tufasi ataki kanada tapu kanada. Dan kande yu be abi baka bolong. Aini wan benki. Tawan na tawan tapu. Dan yaso ataki kanada tapu kanada. Me denken so wan fasi. Kanada wana tawan tapu. A kanada fugado a hippi. A hippi aina benki. Na ini 2 Korintiërs chapter 12. Da we begin leisi nanga vers 8. Yaso we leisi sa apostol Paulus skifi. Ataki, mi ben begi masra 3 leisi abra da sani disi.
fuasa komopo fumi. En aben taki gimitaki, mi kanada de sari giyu. Bikasi mi tranga de convolmacht na iniswaki fasi. Fudat ede, nanga bigi prisiri misa glori na ini miswaki fasi, zodat ida krakti fu krestas kan komtang na mi tapu. Fudat ede, mi prisiri na ini miswaki fasi, nanga koskosi, nanga noutu, nanga pina, en nanga trobi fu krestas ede, bikasi temi de swaki, dami de tranga. Kande ye fi swaki, kande wansani de aini u libidang, ibe wanita ki gado be mu pueng. Jesus chai Canada kom, Canada tapu Canada. A Canada fu Jesus, a bigi, en a de nofo fu yepiu, te fi swaki, te fi weli, te fi takia poi mo. Aini Hebreeën kapter 4, vers 14, gomo fara da welesi, diwi abi wan bigi hoge priester, disi ben pasa godoro na ini den hemel, Jesus da mampikin fugado, meke wi hori wi getoiki fasta. Bikasi wi no abi wan hoge priester, disi no kan fi wi swaki fasi. Ma aben kisitesi na ala fasi, soleki wi kisitesi. Ma toku noiti aben du sondu. Fudat ede, meke wi kom nanga dek ati na da konus turu fu Canada, zodati wi kan kisi sari hati en wi kan feni Canada fu yepi wi na ini da ten fu noutu. Aversi aso eleri wi, taki Jesus Christus, leki wi hoka priester na fesi fugado da tata. Da asabi fa we fi want, a fi aswaki fasi fu wisking. Alwasi en sefi noiti bendu sondu. Danga dekati wi kan kong, fu kisi sari hati, fu fende Canada, fu yepi wi. Aini den ten fu noutu. Da me goba kape ubende, na ini Johannes kapter 1, ube luku vers 16, pe ataki fu Canada, tapu Canada. Da meke ugona vers 17. Yaso ataki, bikasi da wet ben koma po fu Moses, ma Canada nanga waarheid ben koma po fu Jesus Christus. Gado gi Moses a wet, en a wet be abi en woko, en ofo sani gado fikagi witidete fui muholi, e ketaki wamu ki sama wamu fufu. Ma Jesus chai amobung krim pasi. En so ade fitidati amampikin fugado sa chai amobung pasi konawi. Moses do en da a wet kon. Ma Canada nanga waarheid na Jesus chai dati kongiwi. En we more focus tap Jesus nanga a Canada nanga waarheid. Moike tapa a ouro wet nanga asanisa Moses ben chai kon. Aini vers 18 ataki no wan libi suma ben sigado noiti wantem. Da wan enkri kabora mampiking. Desidena ini da borsu fudat tata. Na hem meki wi konsabi hem. Atagi wi aso taki no wan libi sama nosi gado. Fawi mu fustandati. No wan libi sama nosi tata gado leki fa ade nanga ala hem glory. Wan leisi Moses be aksi fusi gado. En gado taki no wan sama kansi mi fesi. En apoti Moses guaini wan si tompesi. Na tapweng, na wakapasa na meke Moses lukugona abaka seifien. Ataki no masi mi fesi. Ma efu luku a versi aso oktu. Mi denki wansani di ai sukufu soiwi. Na taki weke libi sama. Uno si gado wasabi gado. Ma Jesus awansande aini ataki aso aini aborsu fu atata. Awandide so kosi be anga tata gado. Emman piking. Da akona wi en ameke wi konsabi samana gado. Trasumano de fuleri wi samana gado. E fugodo anga vers 19 anga 20. Da we leisi. En disi desan Johannes bentaki.
Di den ju ben seni den priester nanga den levit suma fu Jerusalem go aksi hem taki suma na ju. En aben bekenti dat wan taki en aben taigi den kring. En ano ben taki trafasi ma aben bekenti taki min no de da Christus. Di den kon aksi Johannes adopuma sama na ju. A taigi den kring taki min no de a Christus. En i vers 21 da we lezen. En de be aksi hem taki fadang. Jude Elia. En aben piki taki nono. Jude da profeti dati. En aben piki taki nono. Elia ben de wan profeti fugado. Sang ben go na hemel libi ano ben de. En Johannes aben de wan sotu profeti leki Elia. Ma ano ben de. Elia sefi eke asaka como pofu hemel baka. De aksien efu ade da profeti dati. Kan de taki gona sefu Deuteronomium 18 vers 15. Pe garu ben taki abe oppo wan sama leki Moses fu soiden faden ben mu libi. Ma ataki nono. En aini vers 22 da we leisi. Dan de betaki gehem taki. Dan suma na yu. We mosu piki den suma disi ben sani we kom. San yu taki abra yu sefi. Vers 23. Aben taki mide da stem fu wan suma. Disi de bari na in da woestijn taki. Meki da pasi fu masra komreti. So leki da profeti Jesaja ben taki. Johannes adopumang ataki. Eke fas kifi aini Jesaja. En if je go lezen in Jesaja chapter 40 vers 3. Dat je leest disi. Johannes taki. Mina a stem fu wan sama. Megi wan boskopu taki meki a pasi fu masra. Kon leti. Meka kon rechtop. Eke fas kifi in Jesaja. Vers 24. En den suma disi den besenik kom. Ben de fu den farisei man. Dat ben de wan groep fu den jun. Wan sotu keliki groep. De kai farisei man. En de be aksi hem taki. Fu saide ju dopu dan. Ef you no de da Christus. Efu Elia. Efu da profeti dati. Vers 26. Johannes ben piki dem taki. Mi dopu nanga watra. Ma wan suma de na mindri. Disi uno sabi. Ade da wan. Disi de kom na mi baka. En disi de na mi fesi. En mi no de wati fu lusu da tetei fu hem susu. Afasifa Johannes piki den. Dana leki ataki. Mino de so bigi. Mana wansama. Wansama dena mindri. Di uno sabi di bigi act. Ataki. Asama di mi taigi fuen kaba. Taki asama ikona mi baka. Ma dena mi fesi. Ataki en asama de. Mino wati mino jende sai. Mino bigi sai hei sai. Fulosia susufien pune en futu. Da we lesi vers 28. Ataki den sani disi ben pasa na ini Betania, na abra seifu da Jordan liba, be Johannes ben dopu. Mi wani wi fu pak sei wan sani. Johannes a dopu man, dide aksien samaneng. Anokai, na wan ganeng. Ataki mina stem fu wan sama. E wile ki bribi wan. Alwasi kande wino chainen taki o wina wan preiki man. Efu wina wan domine, efu wina wan profeti, of wina wan apostol, of sang. Alwasi wino chai ganeng. Toku wikande, lek Johannes, wan steng, aina woestijn. Wan steng na mindri futa sama. Fukaiden kona apasi fukado. Wan steng na mindri fude mati fuwi. Kande wisi wan bala of wan sisa. A konfi bo oko saka. Dawe de asteng de taki. Gado abi kanada giyu. Holido, bribi. Gado oyepiu. Kande usabi sama di no teke apasi fugado ete wikande wan steng. Fukai sama. Fukon teke apasi fugado. Wina fude. Hei sama. We udona akaba futide. Megiu gantangi fudiu aliki. Detale sibaka angagado wani. Blessing.